mau kemana nggak lupa nih. Jelek-jelek jalan. Jelek-jelek jalan baru guys. Jalan-jalan nggak jelas guys. Oh, Turunnya guys. Belok. Jalannya curam guys. Nggak jalan aku ke rumah mas. jalan banyak pohon. Cin ke? Hotel lah nak salahnya. Bawah tanah. Hari lah, jalan dikit. Ya kalau jalan aku takut. Jalannya guys, berlumut guys. Aku hujan dah. Kayak ini jalannya guys. Berlumut guys, Wah, nak. berlumut. Harus hati-hati guys. Balik Iya. alalai. Balik alalai. Balik alalai lebih mak. Oh, tu. Boleh lelok. Lelok dekat tadi licin. Jalannya rumput. Kalau sampai enggak? Lelok. Ni je jangan nak papa nak je, papa payah je. Jalan aja, ya keku aja. Pegang papa kuat-kuat, tentang. Petualangan jelek guys. Jalannya jelek guys. Ali selesai lagi tunda yang situ tunda. Ya lu pasal dengan itu nah. Jalannya guys. Ekstra hati-hati guys. Berlumut jalannya guys. Betul bismillah. Kasih kan anak. Mau ada Makan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya guys berlumut guys, ngeri-ngeri sedap. Tadi lihat ke bawah. Ke bawah lah. Betul sudah. Ke bawah lah. Ke bawah tu bagi dia. Bawah lah.